Akira Musagawa Akira Umbisa Akira Umbisa Umbisa
muri biganza yeme ese muriteguye mwiteguye gukingura Kanani yanyu imigisha nyikishira ese nabiteguye gukingura Kanani Kanani we ubwiye Kanani nukuri kingura we izire Jano impamvu y'ubukwe bwa murumuna wanjye Kado nibwo twajemo kabisa tuza no gusura inshuti n'abavandimwe nuko bimeze muri make y'abantu batari bakuzi uri mukuru wa Kado mukuru wa Kado Kado uririmba muri Foursquare abantu bamenyereye bamuzi karirimbo yamenyekanyeho kitwa Ngakishimwe mwana ubise Ben keza cyane turanabatumiye kadafite itariki 23 urumva ni samedi ikurikiye ngiyi ejo nukuri ugize neza none hariya muri Australia njyewe kuntu nkuzi wenda ntuzi nk'umuntu w'umucuranzi ukomeye cyane w'injyana y'umukunga koko se nivyo tuzakwakire mu gitaramo uducurangire sinaje gucuranga ho gatwawe sinaje gucuranga naje muri Arusi twaje gusa kwatakiya Arusi azo bari biro bikomeye kuvuga ngo tumira abantu mu bukwe bwa Kado yeme ndabatumiye tumira abantu kabisa neza bari hirya no hino ndabakiriye ebana ndabatumiye muri Arusi izoba ku itariki 23 iyo Arusi sinzwo azoca wambaye aravuze ngo abarebare n'abagufi gusa muri mukunga insurance mupana ari umukunga uri muri ambulance hari umukunga witwa ambulance hari wacu hari groupe yitwa ambulance wayataka nazanye bamwe muri bo yazanye abayumbe bakorana kabisa ariko ejo bazaba bahari bazaba bahitano nukuvuga ngo hazo umukunga uteye ubwoba nukuvuga ngo nukuja mu bukwe nyuma n'uburyo bwa base ibyo bose Akira Musanga we Akira Umbise Akira Umbise Rasa Akira Akira Musanga we Akira
Akira umvise Akira Akira musabwe we Akira umvise Akira umvise Imana agashyikirana batambuka iyo maze kuririmba ari kubona ari kuvuga ngo akiri ishimwe ryawe Mana iyo bari kuririmba aravuga ngo haleluya. Umuntu utanezerewe abageni bacu abarika ikiganza turebe uko tumugenza. Turashima Imana ku bwabo nibamara kutubwira gahunda zabo twese hamwe turabatunga ibiganza tubasengera. Twabikiriza ngo amen. Amen. Turanezerewe kuba hano. We are very glad to be here. Amazina yanjye nitwa Kado Munyakazi. He is called Munyakazi Kado. Wacu yitwa Becky Uwamahoro Pasi. His fiancé is called Uwamahoro. Njyewe mbarizwa muri the family. He belongs in the family. Aba muri Kanani. And she comes from Canaan family. Twaje kubatumira. We've come here to invite you. Dufite ubukwe. They have a wedding. Kandi ubukwe ni abantu. And the wedding means people. Kuza kwanyu ni umugisha kuri twe. Your coming is a blessing to them. Kubabona gutya bizatunezeza. Seeing you like how I can see you make us glad. Dote zabirana kuri Excella. The introduction will take place at Excella. Na reception tuzasubira. And the reception also. Urusengero ni hano. The holy matrimony will be here. Ubukwe buzaba ku itariki 23. The wedding is on 23rd Z'ukwezi kwa gatanu. of this May. Rero mudushigikire mu masengesho Please support them through prayers. kuza kwanyu n'umugisha tuzaba dufite. Murakoze cyane. For you coming, Mr. Patrick Mutebutsi Patrick Mutebutsi. ndetse na Ishimwe Denise